So guys, reka nongere mbashimire mbabwira ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro twabateguriye, gusa mukomeze muhirwe mu byo murimo byose. Mbabwira ngo ndacyari wa mwami nk'ibisanzwe, inga akaba ari umwami w'umwana official. So guys, reka mbabwire ngo Zari Hassan the boss lady yafashe umwanzuro wo kwirukana bwa buhungu bwiwe, ati barakuze bihagije bagiye mu mazu y'iwabo wana. Papa wabo yabasigiye imitungo, yabasigiye amazu, bagende bajye kwibana, buri mwana afite inzu ye n'imodoka ye. Ntabwo ari ngombwa ko twakomeza gushwanira aho guparika imodoka. Mbere yuko dukomeza mbibutse ko Zari Hassan amaze iminsi mikeya akoze ubukwe na wa musore wundi. Amaze iminsi mike akoze ubukwe n'umusore wenda kungana n'aba bana biwe. Icyo ngicyo ni kimwe. So mu mashusho yagiye agaragara Zari Hassan ni ibintu bigiye bitangaje, bitewe nuko hari amashusho menshi yagiye agaragara Zari Hassan ari kumwe na Diamond Platnumz, ubona bishimye ariko bari no mu rugo, ubona na wa mugabo hari ubona nta mutima mubi. Uyu munsi rero nibwo haje kugaragara nanone amashusho ari kumwe na mukeba wo twakita Tanasha Dana wo muri Kenya. Ni ibintu byatunguye abantu, ubundi bari abakiye bana nubwo bajyaga banumvikana. Ni mu gitaramo uyu munyamidelikazi yatumiyemo Tanasha Dana, aho abantu bari bazi ko Tanasha atazanaza, aho batambukanye rero ku itapi y'umutuku bafatanya ibiganza mu bindi. Rwose ubona nta mutima mubi, ubona wagira ngo nta kintu bari gupfa. So ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi ni ibintu byaje gutungura abantu. Ni igitaramo cyabereye mu gihugu cya Uganda, ni igitaramo cy'abantu bambaye imyenda y'umweru. Ni igitaramo Zari Hassan the boss lady yateguwe atumiramo uyu mudamu, nawe ubundi ni abake bako bose bahuje umugabo. Tanasha murabizi neza afitanye umwana na Diamond Platnumz, mu gihe Zari ari we mugore wa mbere wa Diamond Platnumz, akaba ari nawe mugore mukuru, ariko baje gutandukana bituma uyu nguyu yahita akomeza, aho yaje no kubona undi sheri. Barakundana, bamaranye igihe bakundana, amakuru twagendaga tuyabona n'amafoto, ndetse nyuma yaho baje gukora ubukwe. So ni ukuvuga ngo rero mu gitaramo cyabaye uyu munsi cyabereye mu gihugu cya Uganda, Zari Hassan yaserukanye n'uwo twakita Tanasha Dana, bafatanye ibiganza mu bindi batambuka ku itapi y'umutuku. Rero ukuntu byaje kugenda kugira ngo Zari Hassan yirukane bano bahungu biwe. Umunyamidelikazi akaba aba muri gihugu cya Afurika y'Epfo. Zari Hassan yavuze ko abahungu be batatu bakuze bihagije, bityo rero bakwiye kujya kwibana, cyane ko basigaye bashwana nawe, bashwanira ahantu bagomba guparika imodoka zabo, bashwanira guparika imodoka zabo. So guys, ni ukuvuga ngo Zari ni ukuza yabashaka nko guparika aba bahungu biwe, bagashwana nawe bashwanira parking y'imodoka. Zari rero ibyo byaje kumurakaza, biranamurambura, avuga ati murakuze, nicyo gihe cyo kugira ngo muvanga umwaka utaha mwe muzabe mwavuye ahangaha. Uyu mubyeyi w'abana batanu rero abona igihe kigeze ngo abahungu be bimuke, kuko bafite amazu n'amamodoka basigiwe n'umugabo we cyangwa se na nyakwigendera bahoze babana, bamwita Semwaga. So ni ukuvuga ngo rero Zari yakomeje avuga ati mufite amazu yabasigiye ubwo yitabaga Imana mu 2017. Ni nyuma y'iminsi ku mbuga nkoranyambaga hagaragara amashusho bashwanira aho guparika imodoka we n'abahungu be. Zari rero byaje kumurakaza, ahita afata umwanzuro, aravuga ati mwebwe mukwiye kwimuka mukajya mu mazu yanyu. Mbere yuko nsoza amakuru reka mabwire ngo turacyashwanira aho guparika imodoka iwanjye. Kaka ni akantu Zari yacanze, akantu ko kuba bari gushwanira guparika imodoka iwe. Umwaka utaha mwese muzafate imodoka zanyu mujye mu mazu yanyu, niba mukeneye kugumya guparika imodoka zanyu. Rero mukwiye no kujya kwibana, kuko mumaze no gukora bihagije. So ni ukuvuga ngo Zari yakoze ubukwe mu 2001, ariko baza gutandukana mu 2013, maze mu 2017 nibwo umugabo we yitabye Imana. Zari rero yakomeje kuba ari wenyine. Zari nyuma yaho yaje gushaka undi mugabo, ndakeka barananiranwa gutyo nyine kugeza aho ubu ngubu yaje guhura na Diamond Platnumz, aho bivuga ko Diamond Platnumz ari we wazamuye izina rya Zari cyane ku rwego mpuzamahanga, kuko Diamond yarasanzwe ari icyamamare azwi cyane
ni wowe wamuzamuriye izina kugeza ubu ngubu baje gutandukana nawe Zari aza gukomeza ubuzima bwe ubu ngubu akaba yarashyingirwanye n'undi mwana w'umuhungu barimo babana nk'umugabo n'umugore basezeranye imbere y'Imana ndetse n'amategeko. Reka mbashime mbabwire ngo